Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Ka jingtray ya ka Jingkieng nar. Ha Jingkieng Dwar Ksuid kadang ya chai. Nagaliang jong unongsan Hima. Hane kasngi ulahyar siya kani ka jaka. Bantip kampanya haduk katno. Kani ka Jingkieng kaladep bat sakatno kadangsa. Ka jing tulor no jong kani ka Jingkieng Dwar Ksuid. Kabu jingma ya kikali kibayat kibayang kamtam. Ya kikali ket marbam kibayat lengba kani kesurok. Habaya kren bat UBS katal u officer bedai kmi ya kani ke jingtray. Ulaong bahadin baka nahai kaladep banchna ya kipaya jong kani ke Jingkieng. Kala IT no Shaka Border Roads Organization BRO ban shimti ban peteng ya ke jingtray jong kani ke Jingkieng. Nagaliang jong uni officer ulai thuru ba ke jingtray menta kadangsa setang man penbiang bat menta kasngi ka khadwei Tarik Lber hajar arpwei kilas dang ban trei shat ya kani ke Jingkieng. Ulai thuru ba ka jingtray ya kani ke Jingkieng kan simpor tang Hapoh Hapoh lene khatsan sngi. Bat ha ka arpusan Tarik menta Lber kani ke Jingkieng anla ban Pyndep bat kikali kila ban ya lengba no na kani ke surok. Nagaliang uni officer ulai thu ba ha kani ke jaka kidon laingut ki officer ki bapet ya kani ke jingtray bat kumba prapo hadu khnai phongut ki nong tray ki batray bat ki. हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो स्वस्तिनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिः ददातु विकटस्व अमर्तात् विश्वमात्रा शुभं यामानो विद्येष्वग्रहाय जीवः मनवासु चक्षुर्विश्वदेव अवसायमन्नि हरि ओम चंद्रमाहमन् पवित्रो सर्वावस्थां गतोऽपि वा यास्मृत पुण्डिकाङ्क्षस बाह्याभ्यन्तरासु ओम तस्माद् या सर्वदा संभृतं विगदाजं पशुस्ताश्चक्रे वाव्यानारण्याग्राम्याश्चे ओम मन्दाकिन्यासमानीते कर्पूरा गुरुवासिते नम सुविशेषता चन्द्र प्रकृतां चन्द्रं समर्पयामि श्रीखंडम चंद्रम दिव्यम गंधाढ़ सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रद्गतां चंदनम समर्पयामि ओम श्रीखंडम चंद्रम दिव्यम गंधाढ़ सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रद्गतां चंदनम समर्पयामि ओम श्रीखंडम चंद्रम दिव्यम गंधाढ़ सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रद्गतां चंदनम समर्पयामि ओम श्रीखंडम चंद्रम दिव्यम तामया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर वक्षतम समर्पयामि ओम अक्षासुश्रेष्ठा कुमान्ता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर वक्षतम समर्पयामि सर्वदेवानां धूपोऽयं दीपं दर्शयामि ओम हस्तप्रक्षालमः 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 वाक्तर भवे जन्मजं नारकेल फलं समर्पयामि प्रेम से बोले गणेश भगवान की
See, we've started the launch of the superstructure. The setting out is already under progress. It will take another 10 to 15 days. By 25th, we will be able to complete this bridge. Two major, constructional landmarks. The first landmark was the completion of substructure and the piers, strengthening of the piers, which was being undertaken by NHA. They have completed their work. And now the second phase is the launching of the superstructure, steel superstructure. So we are now commencing with the second phase of the bridge. So this second phase of the bridge would be completed by 25th. So by 25th, the vehicles can pass through this? Yes, yes. So how many workers are there? There are 3 officers, and then there are around 80 to 90 workers which are involved in the construction of the bridge.